laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillah ɗon e jam. Jam ton ɓe ngure jan en fof no jam. Ɓe jam alhamdulillah ɗon humpitade ka meɗen. Alhamdulillah. Ko sadi ko toli kadi ka radio laawol kisal. Awa inchallah. Weltori sentamo on fota ko na seeɗa. Inchallah. Inchallah. Ewa wawa ɗaɗe joni. Na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray yaafe landurma seeɗa haray andirɗen noon e jumaje ɗen fof haray hiɗen mari hirde islamique encore ka radio lawol kisal ɗo ɗe haray min inni on fof moɗon ko sari ko tooli e haray no andirɗen noon haray jumare ɓe sehuɓe men tedduɓe go naata e waɗana en yewtere e no famiren dina men kam haray noon hannde ko alhaji ousmane en Bruxelles haray ɗo ɓeɗo ɓe anndaga moƴƴa ko na seeɗa haray kamɓe woni en waɗande yewtere nden inchallahu si tawi allahu lan ɗon newni haray alaji joom mi watta micro on e sokeje mo inchallah awa ok hajji o joni haray inchallah ɗen yamira jamma fo aray ko yaafagol inchallah aray naren fuɗɗoren inchallah ayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا هري ثم بعد ذلك نقول مستأنسا بحمد الله سبحانه وتعالى ونقول يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فرد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا سريح المستريحين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منفذ الهلك يا منزل الغراق يا محسن يا مجمل يا مبدع النعيم أيها هذا ويدن باوين يتدي جوميرا سبحانه وتعالى on handuɗo yettede yettirimo no yiɗiri yettirede noon kanko yettuɗo hoore makko ko adi yettoɓe mo yettudemo hiɗen seedo wondema reweteɗo ala e dow gonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seedo wondema ko kanko tagi leydi e kammu ko kanko woni taguɗo bemmen Adam tagi bani Adama fof e jinna fof e dendangal ko yiɗen e ko en yaali e ko anduɗen e ko en anda himo seedi kala gundodiroɓe himo seedi bobo no woniri ka nder teega yumma makko ado yaltude sabu ko kanko waɗi mo nder ton hiɗen seedi wondema ko kanko woni sudduɗo ƴiyal ngal tewu ɓawde ngal formade ɓiɗɗo on mo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tawata gite kañum wawata mo yiwde ɗo wawata sifade mo ɓen sifotoɓe jillodira e makko ko wiyete feetere e waylitagol zamanu waylali mo o hula kañum kadi perdude laamu makko ngu himo andi ko pelle ɗen peesata himo andi ko pelle ɗen fof peesi kono foti himo andi maaje ɗen kañum kadi ko jelu foti ono foti himo andi embere toɓo ndiyan ko woni saƴude ko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala himo andi embere leɗɗe kaaki leɗɗe ɗen ko woodi kon e aduna on fuu e ko kala ko niɓɓite dow muɗum e kala ko nangue yani jalbi dow muɗum kanko jomiraɗo subhanahu mo andi on mo tawata kammo go wirnali mo e nguya kammo wirnirali mo sabu nguya kammo na leydi kadi ko wirniri mo sabu leydi goo hina bahar on woni ka nder makko sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi fello ko ngo mawni o mo andi ko woni nder makko mo andi ko jelungo pesata o ɗo woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e taguɗo en tagi dendangal ko en yiwɗen e ko en yaali hiɗen seedo o wonde makko o goto ko reweteɗo ko gaynanɗo hoore makko o mara kafidiɗɗo kafidatake goɗɗum ngo haray kanko o mara ɓiɗɗo jibinali o jibinaka o wi lam yalid wa lam yulad ɓawɗen hiɗen duwa noon e laaɗo makko o sallllahu alayhi wa sallam on mo jankise woni muɗum
kanko e sonnaɓe makko neniraɓe julɓe ɓe e sahabaɓe makko yangadiɓe kaɗo dina radiyallahu anhu yurmede Allah subhanahu wa ta'ala woni mabɓe ɓe fof e meɗen fof ha janggo yawmal qiyamati amin amin. Hare ɓawo ɗum eɗen wi'a on assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh siɓe julɓe heeɗiɓe men e oɗo radio nokku kala ka wonirɗon yo taw hara hiɗon e janggo ɗon e ɓeygureji moɗon inchallah. hara e oɗo jemma meɗen ɗum woni laylatul juma jemma juma o yani ñande 14 nduɗo lewru avril. haray e o jemma ɗo hiɗen e leydi Bruxelles. haray hiɗen yiɗa andintingol hunde nde anduɗen en fuu tawata woni ko ɗum tagira ɗen woni dina meɗen ka. haray ko ɗum woni meɗen salmina on lando si ɗon e jam meɗen toro e Allah subhanahu wa ta'ala taw haray ɗon e jam. yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu kañum kadi o neɗɗo siɗɗo moɗon wonɗo yewtude woni Ousmane Ahmad Diallo taw hara ko woni yewtude ɗum ɗo ko kadi ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala. yo Allah subhanahu wa ta'ala nafiren ko wona yewtede kon yo taw hara koko nafitorɗen kon ɓuuri ko nanuɗen kon yo taw hara ko nanuɗen kon kañum kadi en wawi gollitirde ko yamira kon e wawi pottitade ko haɗa kon ko ɗum sabu ko ɗum woni nafoore yewtere. ɗum noon haray ko janggana kujo moɗon woni e nawdude inchallah. haray ustaji ɓe amen ka wonire fo e aduna on haray ɗon heeɗi men ɓer komin wawi nawdude e muɗum komin hunnani o inchallah. haray ko ɗum ko Allah hoddiri ɓer komin hunnalali ko mataw nanguitir men haray so nani toon faljere inchallah. haray tan haɗum men faljitude haray min feƴƴali yejjutugol min feƴƴali faljugol. ɗum noon haray mawdu yewtere meɗen nden hannde fandude meɗen ko falɗen yewde ko hannde haray wino ɗen komin maqasidul islam yani ko fandude l'islam o ko ɗum l'islam woni ko fandi e addede l'islam e ko honɗum woni islam woni ko ɗaɓɓi en e meɗen enen bani adam. donc haray famugol meɗen ko wiyete maqasid ko fandunde l'islam hiɗen andi koko Allah subhanahu wa ta'ala dina ka o yiɗi ka o okki nelaɓe ɓe fuu ka o yeeti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. tawde o kanko Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo ko taga kon fuu jeyɗo fuu o wi wo ko kaɗo dina woni ko wela e meɗen haray jaka famugol meɗen kaɗo dina yewta fi kaɗo ɗum haray hino hani nde waweten jaɓɓude ɗum ɗo famen ɗum ɗo famen kadi ko wiyete ko l'islam wondema ko dendagal newende e moƴƴere ko woni e bani adama ko wallata neɗɗo o aduna makko e lahara makko hara hino e kaɗo dina. haray famen dina ka ari raali fiyo ka sattinan en dina kan arali fiyo sattinan bani adama gurdam muɗum ɗam. l'islam ma'ana muɗum ko al istislamu lillah ko jebbilanagol Allah subhanahu wa ta'ala. l'islam ko ariri ko fi ha fawtina en itta en e majjere naɓa en e peewal itta en e niwre naɓa en e jalbendi itta en e majjere adda en e gandal peewal ko ɗum woni ko l'islam ardi. ko ɗum waɗi haray hannde fandude yewtere meɗen nden ko e ɗum ɗo woni yahude ɓer ko Allah newnani en wo alluwal ngal ko ɗum ɗo wonɗe naɓude haray ko honɗum woni ko l'islam fandi e ko honɗum woni famande l'islam e ko honɗum woni ko l'islam woni ko nafiri bani adama o e ko honɗum bani adama nafitorta e kaɗo dina kañum kadi. jon noon eɗen andi annabaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala neli ɓen fuu ko neli ɓe koye dow dina si en daari taho wallahi musidɓe julɓe en weltanto Allah subhanahu wa ta'ala tawde o waɗi en julɓe taw. sabu noon neɗɗo si o woni ko julɗo haray mo duwa weltanade Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓimo waɗi mo e ɗum ɗo. si en daari l'islam en taway ko hunde teddude hunde mawnude hunde hannude teddinde fi hon ɗum l'islam Allah subhanahu wa ta'ala suuɓi taw ɓurɗo moƴƴude e malayka ɓen ɓurɗo teddude e malayka ɓen woni hoolaɗo malayka ɓen fof Allah wi ko muta'in samma amin ko ɗoftaɗo e hoore ɗum kadi ko hoolaɗo ɗo ni malayka Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala woni kono o woni ko neli e hombo kadi o nelirimo o jonnimo kañum kadi ko ɓuri mawnude e ko mawni ɗum woni deftere Allah nde tawata koye nde woni ko famirte l'islam o. joni noon oɗo malaykaji ko ɓurɗo teddude e malaykaɓe e ko jonna kon koko ɓuri teddude e defte ɗen ko ɓuri mawnude e defte ɗen sabu noon Allah subhanahu wa ta'ala wi defte luttuɗe ɗen fof innali o ƴetti garanti o reynayde kono noon ndeɗo Qur'anare yaafo noon o wi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ko menen Allah subhanahu wa ta'ala tigi woni ko jippini nde Qur'anare ko menen woni ko renata nde e ko jako ko ɓuri mawnude Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jippini jonni kadi ɓurɗo teddude e malayka ɓen.
ɗum kañum kadi jippina e jemma ɓurɗo mawnude jemma laylatul qadr ko woni ko nder jemma suumaye lebbi ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko suumaye e nder ɗum kañum kadi jemmaji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko jemma laylatul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala wi inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahr. laylatul qadr ɓuri moƴƴude di lebbi wulure ko laylatul qadr wonano e muɗum. ɓaawo ɗum kañum kadi nde jippina ɓurɗo teddude e annabaɓe ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suɓi khatamal anbiya nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam woni tawi kadi koye makko woni ko nde jippina e nder e oɗo jemma e jaka ko hunde mawnude woni ko jonna ɗen sabu ko nde ɗo woni ko famirɗe l'islam meɗen o. e ɓaawo ɗum kañum kadi ɓe wi jaka haray nde ɗo deftere kañum kadi ɓurata wonude e ɓernde julɗo o haray o heeɓi annora mawnuɗo sabu koko iwri kaka mawni ko hunde jalbude si bani adama o kañum kadi Allah newnani ɗum nde woni ka ɓernde makko ma o jangguinde haysi o hunjaki nde haray yo andu ko hunde mawde woni ko heeɓi. jonno haray ko oɗo martaba o nema mawnuɗo ɗo woni ko wiyete l'islam ko famirɗen ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala bi wasitati Jibril e bi wasitati Nabi sallallahu alaihi wasallam tawata kadi ko ɓe ƴetti ɗum ɗo kaka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. o wi al islam ko hunde mawnude yarmi ilayha bi ta'alimihi hinde andina en e jange mayre on ko wiyete ko e tuugol mawnugol muɗum ngol hinde yamira ko wiyete ko golle hino tawata ɗen golle kañum kadi neɗɗon hino yamira e laaɓan Allah e muɗum tawata donc haray maqasidul islam on hino mari tugal heewude kono e nder ɗum en jantoto ɗo tugale seeɗaji inchallah ɓer ko Allah newni danin e waktu on o haray o ko adi kon l'islam hino battina e bani adam o wiyete kon asumu ruhi yani ɓantagol towugol ruhu o hertanagol ruhu o Allah subhanahu wa ta'ala an tariqi taqwallahi ta'ala e laawol kulol Allah subhanahu wa ta'ala sabu si neɗɗo on o huli Allah subhanahu wa ta'ala haray o huli ko haani hulede haray si ɗum kadi woni ka ɓernde makko haray ɓernde nde woni ɓernde ɓurde moƴƴude e ɓerɗe ɗen. wa muhasabati damir e neɗɗo kañum kadi ko noon o taskito nde ɗo ɓernde toujours sabu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi en ka deftere makko teddunde wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. o wi en ɗum e suratu bakara aya 281 jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi woni hulende nyalande nde ruttete ɗon ka Allah subhanahu wa ta'ala tawi hooti kañum kadi wonkiji ɗin fuu ƴettitete wonkiji ɗin fuu kañum kadi kala wonki ki jonnitete ko ki faggitino kon e hoore ɗum kadi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko toñata hay goto o toñirta en ɓuytangol en moƴƴereji ɗin o toñirta en ɓeydangol en boneji ɗin kanko Allah subhanahu wa ta'ala e yiɗugol mo meɗen ko moƴƴereji ɗi woni ko dubulanta en o ɓeydanayi sa waɗi moƴƴere gotum o waɗane ɗum ko yahata 10 si a waɗi bonen gotum si tawi a yaawi insinade ko windetake ko si a watti kadi ha tawi a insinaki si ɗum ɗo kadi winde ɗum ɗo fof e alama ko e mande hollugol Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi en. donc haray ko wiyete ko maqasidul islam hino yaha e o towugol ki wonkiɗo e o ɓantagol ki wonkiɗo e kulol Allah subhanahu wa ta'ala. haray pihun ɗimmum kun ko maqasidul islam fandenta en ko woni fandude l'islam o ko al itisamu bi hablillah ko jogodirgol e ɓoggol gotol ɗum woni diina woota kan sabu noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyen wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu o wiyen ɗum e suratu al imran. jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi jogodire e diina Allah kan on fuu moɗon kadi hara on sertali ɗum woni jaka ko ɗum woni nafoore meɗen wonande julɗo ko taw julɗo kala ka julɗo siɗɗo mo woni himo miijito fi makko himo yiɗimo hiɗen yiɗidirani hiɗen yiɗani goto kala no yiɗani siɗɗo mum ko yiɗani hoore muɗum kon hara en sertali wonen hunde wotere en wonali en waɗiraka leƴƴi e gori si wona yo Allah subhanahu wa ta'ala ndaaru tun ɓangin tun wondema ɗiɗo ko fino famodiren e fino andidirren kono wino en to wondema inna akramakum indallahi atqakum ande ko ɓuri teddude moɗon ko ɓuri moƴƴude moɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala ko on ɓurɗo on hulde o wiyali ko on ɓurɗo mawde leñol ko on ɓurɗo e ngol leñol kaariwol ma ko ɓen arabuɓe ɓuri moƴƴude ɓe wona arabuɓen ma ko portoɓe moƴƴi ɓe ɓura wona portoɓe. peesirgal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ngol bani adama kanko ko ngal ɗo peesirgal o peesiri ko kulol Allah ngol ko ɓurɗo hulde Allah subhanahu wa ta'ala o hare ko on ɓuri moƴƴude ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala.
haray e toɓɓere tataɓire nden haray koko wiyete kon almusawatu tammatu bayna al umumi wal afrad bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la fadla li arabiyin ala ajamin illa bittaqwa wa qala ta'ala inna akramakum inda allahi atqakum haray koko wiyete ko fotondiral timmungal yirondirgal ka dendangal tagore nden hara fof hino fotondiri ɗum woni fotondiral e ngal Allah subhanahu wa ta'ala faandingal kaka kulol Allah subhanahu wa ta'ala eno tagiri en noon kanko ka makko o waɗi fof hino fota fof ko tagore makko ko ɓurdata ka makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o ko tawde en ɓurɗo hulde Allah sabu noon nela sallam maaki wo ɓural arana arabiyankejo e dow on ajamiyankejo e dow on mo wona arabiyankejo wo ɗum wona ɗum ala toon si wona sabu kulol Allah ngon si tawi ambalejo o a huli Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri arabujo o haray ko an ɓuri moƴƴude ka Allah subhanahu wa ta'ala sen daari e misal natuɓe ka l'islam as-sabiqina al-awwalina attinoɓe naade ka l'islam ɓen en daari si tawi ko daariteno ko leñol ma e wi'ede hikkoraki he nokku yani pottinede wi'e tawa hina arabu jeyano hare no Bilal en hikkotano ko nokku go kono sayyiduna Bilal goto kala nanɗo inde Bilal o weltantomo o wi'e radiyallahu anhu o hina arabejo ko adem ɓalejo nun e waɗanoɗo maccuɗo hino yeeyite soode kono nde o jaɓuno Allah o jaɓi diina Allah kan o jaɓi l'islam o tawi wonti neɗɗo tedduɗo hande kadi tawata ko hay arabu ɓen hino teddini sayyidina Bilal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino weltorayno Bilal hino yetotono sahaba ɓen wondema Bilal ko kohojo kadi o wi kadi o weltiniri Bilal kadi wondema Bilal mi nani to koyɗe maɗa ɗen ka aljanna ko mi royra mi naɓa ka kammo ko ɗum wonno e golle ɗe wonɗa wadde Bilal inni min mi anda e golle ɗe mi ɗuuɗi wadde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam si wona ha hinde wotere mi salligi sona mi juulirimo darɗe ɗiɗi ɓe maaki haray ko ɗum woni ko ɗum ɗo woni ko yottinirma eɗen e on alhaali mo mi nanuma sabu mi nani koyɗe maɗa ɗen hito koyɗe maɗa ɗen mi ɗoga sengo aljannaji dow ko ɓe royra ka al isra wal mi'raj haray ko wana noon Salman al Farisi oɗo ko farisiyankejo ko tongo iwri hina o arabu yanke hina o arabejo kono o kañum kadi jaɓi l'islam o teddiri sabi l'islam ko Suhaybu Rumi ɓeɗo fof hina arabuɓe wonno kono musidɓe julɓe hande sa nani inde ɓeɗo fof ko weltotoɗa hay si tawi a andaɓe a yiyalɓe kono a weltantoɓe saabu honɗum ko weltonantaɓe ko saabu ɓe weltini Allah ɓe weltini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala weltiniriɓe kañum kadi natugol aljanna o tawata ɓe fof kadi ko gollamɓe nelaɗo gollani e diina Allah kan ha tawata ɓe fof maɓɓe ko radiyallahu anhum ɗum waɗi haray si o wi ɓural alana arabiyankejon e sengo dow mo wona arabiyankejon Allah kadi o wi ande ɓuri teddude moɗon ɓuri moƴƴude moɗon ko on ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓurɗomo hulde haray ko wana noon kañum kadi musidɓe julɓe o gasilel islam haray no yewti kadi e toɓɓere hikkine ɗon nden ko wiyete kon al ukhuwatu sadiqa al qa'imatu ala tawaddud haray ko wiyete kon siɗɗoyagal daringal e honɗum e dow giggol e dow yiɗidirgol haray maqasidul l'islam hino yewta e ɗum ɗo ko ɗum woni kadi si sabu l'islam o ari ko en yiɗidir yo taw hara giggol hino woni hakkundeji meɗen hitaw hara julɗo hino yiɗi julɗo siɗɗo muɗum o julɗo o wonata ka julɗo siɗɗo mum lorrete julɗo o wonata ka julɗo siɗɗo mum yennete o wonata ka o aybinte o wonata ka o fi makko hoynete sabu noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyen innamal mu'minuna ikhwa nela sallam makanen al muslim akul muslim tayyib jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyen ande dey gomɗimɓe ɓen innama ko adatu hasr ko ɓe Allah mofti e ɓeɗo o wi ko woni yimɓe ɓen ko woni siɓɓe ɓen mana wonali woɓɓe ko ala ɓe hana siɓɓe ko kono wonɓe siɓɓe ɓen tigi awa ɓe Allah subhanahu wa ta'ala faandi ɓen o wi ko gomɗimɓe ɓen ko ɓeɗo woni siɓɓe siyanga gomɗiniɗo sinuwajo gomɗini ka maɓɓe e Chine goɗɗo go gomɗini Australie hande kadi o julɗo siɗɗo wonɗo ɗo e julɗo wonɗo Chine e julɗo wonɗo Australie on ko onon ɗo woni siɓɓe si yumma goto ma gomɗinali an e o hina o siɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala holli en ɗi exemple ji ko heewi Nuhu alayhi salatu wassalam nde lette ɗen arno Allah subhanahu wa ta'ala wi yo moƴƴi laana kam ɓayimɓe makko ɓe jaɓali mo ɗoftade nde o ƴawno ka laana ko Allah subhanahu wa ta'ala wino mi dandete an e ɓeygure maɗa nden kanko e mo sikkude no har ɓiɗɗo makko on ko jeyaɗo e ɓeygure makko nden kono ɓiɗɗo makko on e ɓeygu makko fof ɓe jaɓano natude diina kan ɓay o fewtiti Allah wi Allah joni noon o yi ndiyan ɗan ari e ɓiɗɗo makko o sutike halkagol o wi a wino a danda lan min e ɓeygure an nden
hare noon kana noon koye ɓiɗɗo makko koye ɓeygol makko jeeya Allah subahana taala wimo ko ayyo nu wata landolan hunde nde andan marana gandal fi muɗum safi haray ko Allah subahana taala faandi ɓeygure makko nden ko gomɗimɓe mo ɓen donc haray ko ɗum waɗi jaka si Allah subahana taala wi en innamal mu'minuna ihwa haray ko en faamu wondema jaka ko enen gomɗimɓe woni siɓɓe yo Allah subahana taala tabintinan e ngal siɗɗoyagal ko walla noon kañum kadi no jeeya e magasidul islam ko islam ari yewti fi muɗum ko wiyete kon at-ta'awun wallodiral islam hino yewti fi ɗum ɗo musidɓe julɓe l'islam ko hunde ko wiyete kon kala ko wiyete civilisation ko wiyete kon pinal l'islam hino yewti muɗum l'islam arali waɗi julɗo ignorance haɗi mo pottini mo sifa hande ka fewndi e o yaasi mo fewndi ɗo hande tawata ɓiɓɓe men ko hulɓinirte ko l'islam ɓiɓɓe men ko hulɓinirte ko sa nani allahu akbar ko ya dogu tawata ko ayɓe l'islam kañum koni waɗde ɗum ɗo tawata kadi wonɓe yawde waɗa sifa ɗum ɗo kanina l'islam mum ka yaasi haray hina jaɓuɓe l'islam tigi hina julɓe tigi julɗo tigi kaninta islam sabu islam kana l'islam hino mari laaɓal l'islam hino wondi e teddugal l'islam hino yamiri ko wiyete ko wallodiral musidɓe julɓe hare ko magasidu e fandude l'islam kono yewde ko atta awon koyen wallidir sabu jomiraɗo subahana taala wiyen wa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan jomiraɗo subahana taala wi en wallodire e dow ɗiggere e dow dewal e dow kulol Allah subahana taala watan wallodire e dow bakkato e ngaygu ɗum ɗo haray na ko moƴƴi hakkude julɓe l'islam hande yimɓe l'islam ɓe andugol l'islam o faama l'islam o ko yamiri kon e faamugol e yiwgol woɓɓe koni wadde kon hino woni piiji ɗiɗi si tawi komo anda l'islam yii ko wonɓe ɓornade coñci l'islam noddito ko julɗo yaha woni waɗade kon e aduna on hande wona ko wona waɗede guereji e leyɗele yaha wara yimɓe innocent ɓe anda fus ɓe miijata fi guere wara ɓikkoye wara sifa ɗiɗo piiji haray kamɓe ka hakkille maɓɓe wondema haray o l'islam siko ni haray o islam ɗum no wonde ko wiyete ko jabbaru yagal mawnitinare yani hulɓine criminel yagal islam hina ɗum ɗo addi islam musidɓe julɓe l'islam ko addi ko kisal komin salam koye kisal l'islam woni yewtude fi muɗum julɗo ko woni ko aynuɗo siɗɗo makko o nela sa sallam maki julɗo wata o julɗo wata o aybin siɗɗo makko o wata o yennumo wata o gufumo wata o aybinmo koyen wallodir koyen jogodir waɗen honen hunde wotere neno goto baba goto l'islam no andi ko wiyete kon pay no andi ko wiyete kon yurmodiral andi ko wiyete kon jogodiral ko ɗum l'islam no yewde musidɓe julɓe l'islam yewti fi hundugol aadi l'islam no yewti fi laaɓal kala kando moƴƴere nde yarata sa daari tawi l'islam no mari ko yewti e muɗum nelaɗo sallah sallam ala ko accani en hay sahaba ɓen inni wo hay fof ala ko nelaɗo sallam si woni arali sowona ko ɓe tindinimen ko hay goɗɗo no natirde hurgo no natita ka hurgo no yaltirta ka hurgo hay fus ala ko nelaɗo sallah sallam woni ko acci sinaɓe ɓangene ni en ɗum ɗo fof ko hollata ko e nunɗal l'islamu ngal e laaɓal l'islamu ngal hunnugol aadi ko l'islamu yamiri Allah subahana taala wi en wondema ko julɓe ɓe koni gomɗimɓe ɓe ko ɓe gomɗimɓe Allah subahana taala tawata kadi ɓe reena ahdiji maɓɓe ɗi Allah subahana taala wi ɓe ko yimɓe tedduɓe o teddinayi ɓe kañum kadi Allah waɗen e maɓɓe joni a nanay hande ɓe inna ɗo e julɗo wiyama haray leere meɗen on nde ko leere porte on hina leere meɗen on ça fait leere porte on ko leere hunneteɗo leere men enen julɓe ɓen donc en waɗi on ɗon hina hunneteɗo par ce que enen en bonna e ahdiji ɗin ko ɗum waɗi so ndaari ayɓe l'islam ɓen ɓe ndaaru jikkuji ko l'islamu jogii kon ɓe tawi ko jikkuji moƴƴi ko ɗum waɗi si Allah subahana taala mantiri nelaɗo sa sallam jikku moƴƴo hina o mantiral mo gandal ngal ɓe ƴetti ɗi jikkuji fof ɓe ndaari ɓe gollitiri ɓe acci ɗon ko wiyete kon ibadat dewe ɗen ɗum ɗon ɓe wallini to enen julɓe ɓe wiɗen koyen julɓe ƴettuɗen ibadat ji ɗin tawi kadi ɗin kadi ko seeɗaji taw woɓɓe si wakkili ka e nder julde mum nde fof e nder yontere nde fof ko juma tun so heeɓi alhamdulillah ɓenna mi o juma feƴɗo ɗo mi juuloyno maɗum e nder hitande fof hara ko julde donc ma julde suuma woni ko ɓe juuli ɓe yeetoma mi wakkili ka mi heɓɓuno juldere nde musidɓe julɓe hinani woni islam l'islam hino yamirma e nder 24 hours o nder 24 heures o ya heɓɓo waktuji 5 juulaɗi hina ya juulir Allah yontere Allah na par contrat o rewirte ma juuliral ngol Allah suuma e ma si aadi hunnama si portoɓe hunni aadi wiya no portoɓe hino hunni aadi portoɓe hino waɗi ni e ni ko l'islam atti hunnugol ɗiɗo ko l'islam atti yewtugol fi ɗiɗo ko l'islam atti yewtude hay ko wiyete ko CPAS l'islam hino marni o ɗum ɗo
julɓe ɓe ka baytul malil muslimin si ɓe ari no iwɓe nokkeli ɓen ari e nder madina tawi ɓe alaka ɓe weera hiɓe waɗanano CPAS ka nder suudu julide nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe weerayno ɗon ahlu suffa ɓen ɗon ko ɗon wonno ko ɗon ɓe ha hande batte on place no waɗaka ɓaawo e makbar nabi sallllahu alayhi wa sallam kaɓe ɓelna ɗon batte place gunno ɗon ɓe nano toon wona aba hurayra en e ko nanditata e maɓɓe ɓen fof hari ko ɗon wonayno tawde hari mala nokku ka weera ko wonno miskine no tampi kono no muññori tampere muɗum nden ko si julɓe ɓen ari addori ñaamete mo kala ɓere ko heeɓi o addana ɓe ɗon ɓe ñaama donc ɗum ko CPAS no kono nanen ɗo hannde julɗo no yettuma si ɓe portoɓe alano harano en mayino ko ɓe woni waɗande ɗum ɗo arabu ɓe no jooɗi no jogii mbuɗi no waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo hina toon darata musidɓe julɓe ndaaru ko l'islam wi kon ta ndaaro arabu terto arabu ndaaru l'islam haray ko ɗum woni ko fameten haray wondema l'islam hino wiye yewti ko wiyete kon at-ta'awun Allah wi wallodire e ɗum ɗo e ɓaawo ɗum Allah subhanahu wa ta'ala hino yewti kañum kadi e oɗo l'islam kañum kadi no yewti ko wiyete kon al-qist wal adalatul amma ko wiyete al-qist ko nunɗal e nunɗal timmugal fotodirgal tawata hinaya yo amru ɓuri zayd ko ɗum waɗi si nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino wiyen hay hakkunde ɓiɓɓe maɗa ɓen si a ɓurni hakkunde maɓɓe an tigi taw hara a awi ngaygu hakkundeji maɓɓe wata ɓurnuɓe ka okkorgol wata ɓurnuɓe ka holtingol ɓe wata ɓurnuɓe ka ñammingol ɓe hino wawa wonde ɓernde nde amara feere tawa hino woddi toon ɓiɗɗo goo mo yiɗuɗa ɓuri oɗa ko ɗum wanno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde tawno sonna maɓɓe fof hiɓe yiɗi ɓe kono tawno nene Aisha hino welaynoɓe moƴƴaka ɓernde maɓɓe ɓaawo nene Khadija feƴƴini ɓay hari ɓaawo fewno nene Khadija hari ɓe mara goɗɗo gomo ɓe welaynoɓe kadi nene Khadija kono ɓay nene Khadija feƴƴini sonnaɓe luttuɓe ɓe ƴettunoɓe fof tawno nene Aisha no wela ɓe ɓuri e luttuɓe fof ɗum wande gorko warno landi ɓe o inni man ahabbu nnas ilayka ya rasulullah sallam ko hombo ɓura yiɗede yimɓe ɓen e maɗa o wi ko Aisha o wi o min arrijal o inni abuha ka worɓe ɓen o inni ko ben makko ɗum ko Aboubacre kono ɗum e fima mum siɓɓe julɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓurnantano Aisha ka dokkal si ɓe arino sendugol hakkunde maɓɓe nene Aisha sonnaɓe luttuɓe ɓen sonnaɓe maɓɓen ɓe sendanaynoɓe fof ɓe fonna ɓe inna Allah hare hino ko min Muhammadu mi wawi kon fimun kono wata nangitanan ko mi wawata kon hono woni ko ɓe wawata kon ko woni kon ka ɓernde yiɗugol ngol ko wano noon ɓiɓɓe maɓe kañum kadi no gasa tawa hiɗamari ɓiɓɓe joo ɓiɓɓe sappo tawa goto on no to gonno ɗoftima hino waɗi kala ko wiɗa ɗo ya noddumo hara o hewtiɗo tawa on hino wele ka ɓernde on ɗo wawata wamo noddata ɗo o landuma ko ɗum noddirtamo ma hara hew daratama si a noddimo on o wawatama noon goto kono ka dokkal si a hewti okkugol ɓe inni ko ya jonnuɓe ɓe fonnaɓe few si wona ɗum si a yo Allah on woɗɗin si tawi ko an atti mayde acci ɓeɗo ɓiɓɓe ma haray on mo hollunoɗa ɓe hiɗa yiɗi kadi ɓuuri ɓeeɗa haray addani on ngaygo hakkude maɓɓe sabu naɓe fof ɓe innayi ko an baba amen yiɗuno joni no ɓawi baba amen yiɗi joni ɓe ko an ɓen amen yiɗno joni wonu toon siɗa mari feere a jokkaynoɓe kadi maɓe naɓorteno ka ɓe hey toon siɓɓe julɓe sifa ɗum ɗo fof islamu hino handi o wi ko gist ko ya nunɗu nde gorko go warno ka nelaɗo sa sallam o wi nelaɗo miɗo seedinama ndaari miɗo neldi sodani ɓiɗɗam on neldari nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki a sodani luttuɓe ɓen kañum kadi sifa ɗum ɗo o wi o e nelaɗo ɓe maaki ɗum ɗo wata seedintinantoñe mi seedotako ɗum ɗo ça fait dire hollija ka haray si a waɗana ɓiɓɓe maɗa ɓen ko ya waɗanɓe fof kadi siɗa mari sonnajo kadi ɓuuri goto haray si a holtinay ko ya holtinɓe fof sigi ka giggol noon ɗum ɗo mi yeeti kon haray koko hunde nde Allah awi ka ɓernde ɗum ɗon en mara feere muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi nder to haray l'islam hino yamiri ɗum ɗo kañum kadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi qul amara rabbi bil qisti o wi en ɗum e sotul araf ande ko jomiraɗo yamiri ko nunɗal e ɓaawo ɗum kañum kadi l'islam hino yewti ko wiyete ko al ihsan maqasid l islam hino yewti ko wiyete ko al ihsan moƴƴagol al ihsan jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi en inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan e suratu nahl wa qawluhu kadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi en ko kadi wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin e suratul baqara jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi en kanko Allah mo yamira ko wiyete kon e nunɗal e moƴƴingol himo yamira nunɗal e moƴƴingol ɗum ande Jibril alayhi salatu wassalam sayyidul malaika ɓurɗo kohode ɓurɗo teddude malaika ɓen o arino ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o landimo lande hewɗe nelaɗo sallam jaabo o wiya sadaqta si a gayni o wiya o landimo ko wiyete al iman ko wiyete al islam o wiyete al ihsan kala ko nelaɗo sallam wooli o innama hay onna koko noon woniri ko gonga nde o landinomo fi ihsan ko nelaɗo sallam o wino mo al ihsan ko an ta'budallaha ka annaka tarahu
fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ko ya rewri Allah wasiɗa renti mo si tawi an a renta jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haray ko ya andu Allah kan hino rentuma. Ɓe julɓe si tawi ko goto men fof ko ɗum ɗo wanno ko hakkille muɗum wondema min dey kami julata ɗo mi renta Allah subhanahu wa ta'ala kono noon yomi andu kanko kan himo rentilan awa hino wawi waka golle maɗa wigol patron o rentalan fewɗo somiɗo faala mi waɗa pause an on fewɗo somiɗo faala mi golɗa mi jooɗoto ma mi fija ma mi waɗa komi faala kono siɗa felli siɗa ƴelliti tun wondema caméra no sengo dow maɗa ɗon hara a renta patron on kono ɓayɗa andi caméra on no ɗon inna he mi woni e fiindarɗo jaka ɗum miɗo andi komi wonaɗo filmé ɗum ɗo fof yaltoya yeeso patron o wiya ɗum ɗon noon hara ko bimo jarrodo caméra hino wawi wonde o caméra bona hino wawi wonde ɗum waɗo yeeso patron o ɗum ɗon ka yaltude kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko fus suuɗakimo wano wirɗe noon kam mo gaddima ko woni ka nder bahar wirnaki e makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko woni ka sengo leydi jeɗɗaɓiri leydi jeɗɗaɓiri wirnaki e makko ko woni toon ko hino feeñiranmo wakko woni e sengo dow ɗo kon ko woni e nder fello wirnaki mo fello wirniral mo saabu ngoya fello ngoɗo fello no woni ɗo o yiyata ngoya fello nguya kammo wirniral mo saabu ngoɗo kammo o ronka yide nguya kammo kammuli ɗin jeeɗɗi noon arsi makko hino sengo dow ɗin ɗon himo renti ko nder majji mo andi no ɗi fotata himo andi ko ɗum ɗi peesata leyɗele ɗen kadi ko wano noon kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala leydi wotiri wawali mo wirnude e ndiya himo renti ɗum ɗo fof kursi makko o himo woni sengo dow makko o wi wasi'a kursiyu samawati wal ard wala yaudu hifzuhuma wa huwa al aliyul azim. Kursi makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hino yaaji ɓuri ɗiɗo kammuli hino yaaji ɓuri ɗeɗo leyɗele jeeɗi noon si hawtindirama waɗama beɗo woto wattidama e kammuli waɗama beɗo woto Allah wi kursi makko hino yaaji ɓuri ɗum ɗo e hoɗum kañum kadi renugol ɗiɗo fof ayna ɗum kala ka woni ɗum fusu ronkintamo hina ka ko woni ko futtata sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi nde kum futtata himo andi nde kum ɓendi kawre leggal himo andi si kum futti ko honto kum futtata himo andi nde kum futtata himo andi leere ka kum futtino kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko wiyete rabbul alamin ko woni jeeɗo tagore nden donc tawde no ngoɗo kanko fof suuɗaki mo haray awa si tawiɗa juulude ma siɗa wadde goɗɗum ma no woni ɗa no e hoore leydi ndin awa ya andu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiinoma wondema ya hulu Allah nokku kala ka wonɗa ittaqillah haysu ma kunt hulu Allah nokku kala ka wonɗa si tawi han kerɗa wonno e leydi hakkude ka julɓe woni ta wi hawa hande ɓaye e leydi ka julɓe ɗuuɗa ma julɓe rentama ma mo anduɗa ala ɗon a waɗay no falɗa no a wure no faaliɗaɗa no musidɓe julɓe l'islam hina no wi l'islam yo wonu police ma on policijo ma on siɗa wonde makko kala ka yaaruɗa eɗa wonde muɗum a hulata wigol goɗɗo no rentuma ma goɗɗo rentama ko yiɗa andi kan hiɗa felliti wondema hi awa ko aynu mako no wonde maɗa Allah subhanahu wa ta'ala kanko a watamo suuɗade donc ɗum wiyete ihsan koye taw si an a rentamo kanko subhanahu wa ta'ala ya andu kanko kan himo ƴelliti dow maɗa himo rentuma himo andi ko faalaɗa himo andi ko feƴƴi kon eno feƴƴiri himo andi ko feƴƴuno kon e ko hewtali kon e ko aroyta ko fof kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi donc itti sikke wigol ko wonɗa wadde kon simo renti ko ɗum waɗi si o wi wa ahsinu kadi Allah wi nokkugo moƴƴine o wi kanko Allah mo yiɗi ɓe moƴƴinoɓe ɓe yo Allah waɗu ɓe moƴƴinoɓe mo yewtende sortul bagara e ɓaawa ɗum kañum kadi haray fahin o fandude l'islam hino yewti ko wiyetego alwihdatu shamila fi kulli shay'in fi ddin wa fi lugha wal ittijah wal adat haray ko wiyete ko alwihda yani ko jogodiral moftugal timmugal wonugol hunde wotere e dow kala hunde nden ka diinawo ka haalawo ka fewtandewo inaare se fof Allah subhanahu wa ta'ala wi ko fewtu nokku goto ko fewtu ka suudu muɗum kaaba e aadaji ɗin kañum kadi fof himo waɗi aadaji l'islam ne waɗi feere aadaji ɗi wonnode ado l'islam ɗin hino feere ɓay l'islam ari tawi goɗɗi ko aadaji moƴƴi o ñinnege dow muɗum e wal akhlaq e jikkuji ɗin tawi ko jikkuji l'islam adde ɗin ko ɗin ɓuri moƴƴude jikkuji ko ɗum waɗi sayyidina Umar radiyallahu anhu o wino wo men hari ko men wonno ko men yimɓe majjuɓe meɗen e niwre Allah subhanahu wa ta'ala fewniri men sabu addugol islam on e dow amen hari ñamugol riba kamɓe ɗum hari no wonani ɓe wayaro ndiyam arugol goɗɗo ka suudu kaaba inna no wangade ɓe ƴetta dongal makko ngal ma ɓe piyamo ɓe raɗomo angal wernugol koɗo sifa ɗiɗo piiji fuu angal tokkugol enɗam rewugol sanamu rewa ko rewi o hari ɗum ɗo fof ko ɗum ɗo wonno e ayyamul jahiliya ado l'islam arde kono ɓay islam ari pottini ɗiɗo piiji fuu ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ɗo fof ko hunde niɓɓendude ɓe ndaari ɓe tawi ko teddale molanaɗe wonno hoore maɓɓe wa wadana anka wisrak alladhi anqada zaharaka wa rafa'na laka zikrak fa inna ma al usri yusra
inna ma al usri yusra ha sayyidina Umar ko ɗum o wi o windama hari kamɓe hiɓe wonduno e gurdan kanuɗan l'islam ari holli ɓe ɗum ɗon yaltini ɓe e dina yaltini ɓe e on majjere nde ɓe wonno nabi ɓe laawol peewal ɗum waɗi tawata ɓeɗo hiɓe jogodirno hunde wotere ɓe wonno aadaji maɓɓe ɗi kadi ka l'islam mbay ɓe naati tawi hannde kadi ko hunde wotere ni ko ɓe faala e ko wiyete kon asagafa civilisation islam on watta alima e gandal ngal tawi ɗum ɗo fof islam hino fewtite muɗum hino woodi ko naati woodi ko yewtite muɗum l'islam yamiri en yen janngo l'islam yamiri julɗo yo wonu jannguɗo yo andu ko ɗum woni ko nela sallam meɗen kadi atta jangguinede ko yo janngu iqra bismi rabbika allazi halaq gande ɗe fof musidɓe julɓe hino moƴƴi sey ko ganda rewringal Allah subhanahu wa ta'ala kono gande ɗe fof ko gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala atti wiide nelaɗo yo janngu ko wiyano ko yo janngu konno ko bismi rabbika allazi halaq janngu inde jomima on taguɗo gande ɗe fof si goɗɗo janngi gande ɗe fof musidɓe julɓe tawi o anda taguɗo mom o anda jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haray ha hande o janngali gandal ngal Allah ɗaɓɓiri mo ngal sabu noon ko ngal ɗo gandal woni ko duwa andude taw hina gandal science ko janggeteɗo hande yeɗɓe yetoma si hunde waɗi si hendu waɗi ma si tremblement de terre waɗi ma wano o tsunami waɗirnoɗo a nana ɓe yetoma ka science ko kunɗa e pellun joluno ɗumɗa ƴawi ko leydi feccinoɗa ko ɗumɗa yaltuno ka nder bahru ha ɗumɗa towiti ɓurti centimétre ji ha sabakari si tawi ɗum ɗo waɗi kono sa landike ɓe kombo waɗi ɗum ɗo fof kadi ɗum kadi watan waɗande hoore mum ɗum kadi ko ma tawata no woodi waɗɗo ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yeltitante ngal ɗo gandal kono tawde gandal ngal ko hatti ka aduna ɗo kamɓe ko woni o ko nature on waɗi ko woni o ko alhaali on ko condition on aduna wi ngi waɗi o aduna wawa waɗande hunde mum hoore mum hay fus wawa wonde e ɓaawo moƴƴinɗo musidɓe julɓe hakkil jaɓaali yo suudu wonu angal e hara moƴƴinɗo ndo ngala ɗon haqqil jaɓaali yo ñiiri ɓanne ndi ñaame tawa hindi defa tawa defu ɗum ndi o ngala toon kono haqqil jaɓirta yo tawde ɗiɗo kammuli o ɗiɗo leyɗele o enen ɗo bani adama e jinna e ko woni hor ɗum ɗo fof yo taw enen ɗo fof en wawa wonde hor ɗiɗo leydi tawa woodi ɗo en ala e tawa kadi ala kadi bit ko o faandi kon ɗum o addiri en ɗo ɗum ɗo hakkil jaɓata ɗum ɗo musidɓe julɓe kono ko si tawi noon ko hakkil faamuki jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo Allah tawara ko si waɗe ɗo gande on e ɗaɓɓude yo Allah hokku en ɗeɗo hakkille kañum kadi ko wano noon kañum kadi e toɓɓere kañum kadi nde fandude l'islam nde yewti hino yewti ko wiyetemo al iltisamu sidq neɗɗo yo o faando yo o wondir gonga yo wonu e gonga fil qawli ka konngol wal ikhlas e ka laaɓangal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wal amal e ka golle wal wafa bil ahdi e ka hundugol ahdiji yo taw hara ɗum neɗɗo o julɗo o hino fali ɗum yo taw hara ɗum ko jikku julɗo o ni wal muhafazatu alal mawa'id renugol ahdiji ɗi haldude o haldidete tawata julɗo o hino faandi ɗiɗo fof ko fandude l'islam ko ɗiɗo woni ko yewti fi muɗum hina wonde woni ko julɗo tun ko julugol tun ɗi waktuji ɗo joyi hoora lewru suumaye yaha makka siɗa mari ko yara makka itta jakka siɗa mari ɗiɗo ko tugal e l'islam ɗe yewta musidɓe julɓe suudu sindu darnama tawi ko piliyeje ɗen tun waɗa gimbal tokkidiraka e ɗe piliyeje ñiɓaka dow ga waɗa plafond waɗa tool mi sikka siɗan ari a ronka lefude donc haray tugal e l'islam ɗen ko ɗiɗo piiji joyi wona ɗi yewtede ɗiɗi yewɗen ɗo fi muɗum kono noon ko mahata ɗum ɗo fof ko ɗiɗo piiji kañum kadi ɗi akhlaqueji ɗo i jikkuji moƴƴi ɗo ɗiɗi tawata si mo wona julɗo ɗo yirima ɗi si Paul yiri ɗiɗo Ibrahima tawata kanko Paul o jiñanay ko Ibrahima jogii kon kono si tawata hannde ko Ibrahima jiñanta ko Paul e Pierre jogii kon haray musidɓe julɓe haray Ibrahima o ƴettali ko waddira kon haray o ƴettali ko waddira kon musidɓe julɓe sa yi hannde ɗo a yiyay police jo annda ko police jo ko ɓay mwaɗi teni makko a yiya militaire jo annda oɗo ko militaire ko ɓay mwaɗi teni makko a yiyay naɓoɓe avion ɓe waɗi teni muɗum inna oɗo kadi ko naɓowo avion ko fiyon ɗum ko par ce que woto kala no waɗi teni muɗum enen noon hannde julɓe teni meɗen ko jikkuji ɗin taw jikkuji men ɗin taw tawata ko jikkuji moƴƴi e tawata kañum kadi suura meɗen on mbaadi ndi holle tenni o tawara ko mbaadi julɗo e tawara ko ɓe wona julɓe ɓen waɗata ta asuro e meɗen tawta hina enen waɗma battinta e maɓɓe hina kamɓe battinta e meɗen ko enen yen battin e maɓɓe ndaare toon ɗo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wodani no e yimɓe ara ɓe naatagal islam hara ɓe noddaka few hara ɓe yahaka ɓe tawoya ɓe innaɓe pirete ɓe tawnane kafaji few ko sabu neediji e jikkuji moƴƴi ko ɓe yiri julɓe ɓen kon e hunnugol ahdiji ko ɓe halditano kon e yurmede julɓe ko mari kon e tottugol haqqeji haqqundeji maɓɓe ɗi ndaare ceernojo hino yewta e yewtere muɗum mo jangganenomi e deftere sira ka julide nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
o wi wo yimɓe Madina ɓen hakke ko ɓe moƴƴuno wo kamɓe ayɓe maɓɓe ɓen si ɓe nangodiri no piirugol ɓe iwi ka iwi ton ari tawi ɓe Madina wo mano ɓe arno ka Ghazwat Uhud e sifa ɗin ɗon gereji o inni wonde ma wo si ɓe piirino ñallal ngal fof si woni no haakiki ɗe yimɓe Madina ɓen sayi hewti ka waaloto ɓe innano ɓe ayɓe men waji woni heɓali ko hirtora hare musidɓe julɓe arɗo noon de dari fi ƴettugol kaafa muɗum yo ware wotawa ko ɓe mapoto ko ƴettugol ñaamiteji naɓana ɓe okkora ɓe jemma ɓe teddina ɓe weta bimbita ko gerewde hakkundeji maɓɓe ko ni julɓe ɓen wano ko nenne no hande si tawi l'islam on kaka konngol tun l'islam on kaka doleke tun ko doleke on nande l'islam ɓandu ɗum jikku on hena jikku julɗo musidɓe julɓe hara en hewtali ka wiɗen ɗum haray maqasade l'islam fandude l'islam on ko ha tawata julɗo o tawata o battina emo wona julɗo o tawata oɗon wona julɗo yiya e oɗo julɗo o battina e makko o naatira sabu ɗum ɗo islam o yidira ɗum ɗo o anda wondema hiyi jakka ko dendagal ko wiyete ko civilisation ko l'islam addi yo en gongidiran yo en wallidir yo en yurmodir ko l'islam woni ko yamiri ɗum ɗon musidɓe julɓe ko wana noon kañum kadi o wi ko wiyete ko wa sabru ala shada'id e muññagol e hoore sattendeji ɗum kadi julɗo on koyo waɗu ɗum o muñño wal birru bil aba e ɗoftagol babiraɓe ɓen yumma e ɓen kañum kadi l'islam hino yamiri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala hino wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana en ɗofta yumma e ɓen l'islam woni ko yamiri ɗum ɗo wa tawqiril kabir e mawningol teddingol yimɓe mawɓe ɓen wal atfi ala saghir e yurmegol paykoy koy kañum kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fijirayno paykoy so ɓe tawi no paykoy no fija ɓe salminayno koy ɓe mawnitina nanoki haye goto ɓe tawayno paykoy ɓe salmina koy Abdoulaye bin Omar kankadi wattuno kala ko o yahayno so fotti fa tawi paykoy no fija dartono salmina koy ɓe landomo ko fiyonno inna wo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino salminayno musidɓe julɓe paykon hino weeli waɗande hino no neɓa si yejjita ara tawa paykon ɗo salminakon ɗo siɗa mari bombore ka jiifa ma ƴetta jonnakon an a konta ɗum no fandi kono ñande goo ko daroyto ko inna aɓe kaarijo no moƴƴi kanko salminnolan nde ñande ma kornolan bombore nde ñande sabu ɗum ɗo bet hara wannalma ko ɓuri ɗum ɗo ko won noon kadi ma astawadu wondude e yankinare wal inayatu bil yatim e toppitagol e paygol el yatim hawi koy wal faqir wal miskin e yimɓe tampuɓe ɓen e miskinaɓe ɓen ɓeɗo fo Allah subhanahu wa ta'ala hino yamiri an julɗo o marɗo feere o ya yurmin koyɗo ya wonde koyɗo alyatima o ya danko koy nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki min e newuɗo alyatima ko hakkunde nduɗo e nduɗo ɓe fonti hakkunde kolli maɓɓe ɗin ɗiɗi ɓe maaki ko wano ni min e makko ko aljanna yo Allah waɗu en dankotoɓe alyatima ko wiyete noon alyatima ko ommo ɓe mo maayi tawata hari o yottaki sinnol bulo hari o hellifaka o wi ko ɓeɗo wiyete alyatima o haray l'islam ko ɗum ɗo kañum kadi maga fandude l'islam nden ko e ɗifa ɗiɗo piiji fo haray ko wana noon kañum kadi toɓɓere sappa ɓire nden ko al imtinau anil ghiba l'islam hino pottini en fandude l'islam hino pottini en e ñoydirgol wannamimatu e baddi waddidirgol yimɓe hino welduno yaha wona ha probléme wona hakkundeji maɓɓe sa andu ko kaari wiwma hara wolatano ɗum yeeso makko ma hara hay si oya wolayno ɗum wolatano yeeso mo yehoɗa wolanoyɗa on ɓay senno ko ɓawa makko o wolani ko ɗum waɗi haray si an a ƴetti yewtere nde a naɓi to hara a waddidiriɓe ko ɗum wanno meɗen marno ceernaɓe jangguinanoɓe meɗen ka meɗen lagene ɓennaɓe ceerno Mouhamadou Gando Allah hinno ɓe yaafo mi yiyaali ceernoɓe jogiiɓe needi hewti sifa ɓen kañum kadi si goɗɗo ari no wi oustaz en hiɗon andi kaarijo si woni ha ɓe anditimo ɓe na ay mi andi on neɗɗo moƴƴo gorko moƴƴo siko gorko ɓe na gorko moƴƴo siko sonnajo ɓe na ay on sonnajo moƴƴo siɓe julɗo kono sikkuɗa ɓawɗo yarle a wawa wattude ɗo wigol on ko bonɗo kamɓe tigi ɓe attike ma ɓe wonti yeeso ma ɓe inni ko wade moƴƴo si tawi julɓe fof ko ni waɗirno hakkundeji muɗum mi ari ɗo inni ɗene ɗo andi fi oustaz kaari en nayi miɗo andi ɓen ko haden ɓe moƴƴuɓe non kono si tawi komi habbi ko wigol he koyo wiyanɗo he ɓen siko oustaz fof lutte ɓen ɗo mi janggata e juuɗe ɓen hara mi kadi komi wallumo hoore ɗum ɗon min ñuwa on ɗon min ɗumanno min aybinamo ɗon tawa ko ɓurnola moƴƴande ko si tawi mi andi ayibe on ɗon on si tawi ko ma o wowla joni mi yomi yomi laaɓana oɗa minna awa hunde kaari ger potina ɗum ɗo e maɗa si tawi ɗum ɗo no e maɗa yandi hakkunaɓe men ɗiɗo tun hara na aybingol mo na darodogal e oɗa aybina oya koye taw hara min mi dartoto e oɗo mi dartanto ceernojo wonɗo ɓawa wona ɗo aybinede on minna on ɗon ayibe mo wonɗa e makko ɗon ala e makko
hinano kono hinano hande julɓe woni hakkundeji meɗen. Donc haray ko ɗum islam hino pottinen e ɗum ɗo fandude l'islam ni hino pottinen ko wiyete ko al-ghiba ñoyindirgol wannami matte waddidirgol wal hasade e gañu e gaygu ino añani kaare fiimo Allah hino jonnimo suudu labano ɓuri suudu andu Allah no jonnimo oto Allah bangal ɓuri oto anga ma duɗal makko ngal heewi ɓuri duɗal anga hina ɗum ɗo woni fandude jannugol l'islam siɓɓe julɓe fandude ma nden an koyo jange fandude ma nden koyo Allah subhanahu wa ta'ala rewe fandude ma nden koyo faame ndaara ceernaɓe nantuɓe inde ɓen fuu nantuɓe inde ɓen e gandal fuu o nanta ɓe enna ko ceernojo goto jannimo ko jango e juuɗe ceerno kaarijo ko seyhuɓe makko suyuhuhu ɓennata ko seyhuɓe makko ɓen o jangi awɗa kaariji jannimo e kadi jannimo oɗa kadi jannimo ɓeɗo fof haray mo weltanori ɓeɗo fof ko ɗum waɗi jangowo o si an a laaɓi reedu a yiɗi jannoɓe maɓen a heɓa e gandal a heɓa e gandal ɓuri kala mo kojo maɗa on par ce que kala mo ko ma no wawi wonde hara kanko e juuɗe ceernoɓe ɗiɗo jangi an noon alhamdulillah hande o zaman ɗon tawata a wawa jangirde partout kala mo ko ɓe sappo e ɗande ɓeɗo fof no dartuji muɗum no woodi siɗa mari feere yeho kam mo kala mum janga mo kala ƴettaka muɗum kono haray na yogol karamo kojo ɗo aybina o e karamo kojo na ɗum woni fandude maɗa nden ma o hari neɓuno men janggali siɓɓe julɓe na ɗum woni ko fandu na ɗum woni ko fandini enen julɓe ɓen hannde na ɗum woni ko mapinen hannde yo mapinen hannde ɓe natali kal islam wata enen julɓe ɓen en aybidir wata enen julɓe ɓen wata en wiɗodir yo taw ko mapinimi kono janggoɓe am ɓe famira darto momin jannude ɓe on hina wigol ko honno mi bonirta inde kaari ɗum hina ɗum woni dina kan haray ko an e hoorema tigiɗa hiɗa jeppini hoorema e yeeso janggana kujo ma on sabu o andi ko a neɗɗo añanɗo añanimo fimo himo janngoy ka kaari ma min awata aru ka duɗal hannde kadi ɓayɗa janngoyde ka kaarijo yaafo ɗon haray l'islamu hina ɗum ɗo woni ko yamiri musidɓe julɓe haray islamu kañum kadi fandu l'islam ino pottine koyde kadi wal kasibo e fenade watta jassusu e wiɗodirgol watat fefel misan e ɗuytugol peese ɗen ka peesugol siɗa peesandemo siɗɗuma julɗo maɗa etandemo yeeyimo prix fewndi ɗon so tawi a ɗuytantamo yeeyimo prix fewndi kono wata ɗuytanmo konɗamo yeeyde ko wata yeeyimo 100 kilo hon kon 50 kilo wiyama ko 50 kilo tawa ko 45 kilo woni ɗon yeeyamo coggu prix 50 kilo wallahi haray ana ɗum a holɓini haray a miijitaki ko Allah subhanahu wa ta'ala wi waylun lil mutaffifin ɓe wi waylun ko waadin fi jahannam ko ayde wonde ka nder jahannam ɓurde wulde e nder jahannama on Allah subhanahu wa ta'ala wi ko nden wande ko nden ko ndun koloru wodani o ɓeɗo yimɓe ɗuytayɓe peese ɓeɗo yimɓe ɗuytayɓe mesure ji ɓeɗo yimɓe janfotoɓe e ngeygu ɗum noon islam on haɗƴenge ɗum ɗo o wiwata en ɓattu e mum ɗo wa gayri zalika ko wona ɗiɗo kañum kadi sappo e go'a ɓunkon walla akhir ko kuni sakkitoron kon kañum kadi yen faamu wondema haray al islam yadu ila kulli l fadail l'islam ino nodda kala ko wiyete ɓural kala ko wiyete moƴƴere kala ko wiyete fandude moƴƴere wal karamate teddugal wa ya'muru bil amali islam ino yambira kañum kadi neɗɗo yo o gollu li tahassul manafi dunya fi yo heɓun gurdang aduna ɗan l'islam ko ɗum ɗo yamiren Allah subhanahu wa ta'ala ko wi en to kasatul juma a wasita juma on gaynama julede yalte ɗaɓɓoyon article ji moɗon ɗi o wi ali wone kadi juulide toon kañum kadi awa habbo ɗon article moɗon o gollu yeeyu ha weɓtu juma on hewta ferme magasin ma on ferme boutique ma on accutu ngesa maɗa mba yaha juula juma on kono sa gayni yiltoto kadi ka ngesa ma yiltoto ka magasin ma Allah haɗina halminan haalima ya ɗaɓɓo aduna maɗa on Allah wiyalma ɓay hannde ko juma a waya ƴettudoleke ma on tun jiɓɓigi labimɓe hakkiki ɗe joɗɗa e ƴetta jikki toon joɗɗa ka juulirde encore ngol Allah ngol tun ɗum ɗon suɓiɗa toon no islam no wima ya gollu ceerno Omar si fottino goɗɗo himo uggini himo waɗi ko wiyete ko inna yondinare nde fof wiya min menen ko menen woni mutawakkilina yani hoolorɓe Allah ɓe min ɗaɓɓata article on o innano mo ɓanto few yaha ita maɗe nda wawi mernude ɗe kono noon ya andu kammu ngun ngu saƴinta kange ngu saƴinta kalisi ko ndiyan iwata dow ton ko ya ƴettu kerikin yaha rema memmina toroɗa Allah no yo okkore article maɗa on sabu ko si tuma sankuɗa remuɗa tañƴiniɗa ɗum ɗon hino fuɗi on tuma si ndiyan ɗan ari noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗa sabuɗa noon ɗo fuɗa hooloramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi islam hino nodda ko wiyete ko kañum kadi gollugol julɗo yo neɗɗo gollowo li tahassilu manafi dunya fi yo heɓu yani ko wiyete ko nafoore gurdam aduna katti jara wano ngeygu hino yamirma an julɗo ya yeeyu kono andu no yeeyirta hina hen naatu tun hannde min fof ko commerce kono ko honno mi anda no mi yeeyirta mi anda ko honɗum woni shurutul bayi ko honɗum woni hakkunde sartiji yeeygol ko honno mi yeeyirta ko honno mi laaɓirɗanta siɗɗo an on si min e mo siɗɗo an on o ari o soodi
welali mo wurti miɗo wawi mo wurtande kaɓe wata mo wurtande sifa ɗiɗo piiji fof en jangata koye wi tum wondema koye juula woni juula sefini handi ten piiji ɗi fof janggo yawmal qiyamati ellandi toyte an juulajo ma lantoyte honno yeyiruɗa jawdi ma ndi a lantoto honno ndi heɓori alante kadi honto ndi dépense ha kañum kadi ko wana noon kadi wa ziraa o hayre zalik e remuru ndum kadi ɗum ɗo kañum kadi fof Allah subhanahu wa ta'ala no daginanma an julɗo ya waɗu hara ɗiɗo fof musidɓe julɓe ko fandundeji l'islam ɗi waɗani julɗo on fi yo andu wondema haray o wuura e hoore oɗo aduna so waɗiri ni gurdam makko ɗan hay hoore Allah subhanahu wa ta'ala no weltanimo o wuura e hara ko mukarram muazzaz ko o teddunaɗo tedduɗo ka hoore aduna ɗo teddi kadi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiyanino en wondema wosiɗa faala yo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗe e yimɓe ɓe yiɗe hino ko watta ko wosiɗa faala yo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗe izhad fi dunya woɗɗito ko wiyete ko ngi aduna wi hina noon fandaka wondema wata ɗaɓɓa guure maɗe e gurna maɗe kono wata ƴettu aduna on waɗa on ɗon 100% hara ko on ɗon woni bitma on la hara on ko sa heɓori feere naɓirora bi mana aduna on ka juuɗe la hara on kaka koyɗe ko balore ko damporgol si marsori awa si marsorali koko joguiɗa kon yahata si perde ko la hara on o wi siɗa faala teddude e juuɗe yimɓe ɓen woɗɗito ko ɓe jogui ko e muɗum wata woni torotoɗo ɓe wakkilano hoore ma heɓa gurna maɗa ndan ɓe mayi ko ɗiɗo wawata ma weldindinɗe yimɓe ɓen weldindin ma e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en julɓe darantoɓe kaɗo dina en torki Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo fandundeji ɗi nanden e muɗum e l'islam e ko wona ɗiɗo hinaɗi fowni kono sabandema e waɓu toon ko jemma inchallah haray en wawa darade waɗoɗe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo taw hara ko yewta kon ko sabu Allah woni ko yewtira en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo taw hara en faami ko yewta ko si tawi woodi ko faamuɗon ko feewi e muɗum ko immorde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala si woodi ko ɓoyli e muɗum ko tawata faaminaki ko immorde am min kum pay ko wonko yewde ɗo hina e deftere Allah nde e mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal